হ্যাঁ তাଳ ଫଟକା ଝରଝରି ଧପଧପି ବାଣ ଇଆଡ଼େ 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 2000 ଟଙ୍କା ମତେ ବାଣ ଦେଇଦେଲ। ହଁ ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହା ପିଇବେ କି ଇଏ ଦେଖିଲେ ସେ କଣ ବଡ ଝୁଲଝୁରିଆ? ହଁ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଚଳିବ ବଡ ଦେଖାଉଛି ଆଉ ଦେଇ ଦିଅ। ଆଉ ଇଏ ଦେଇ ଦଉଛି ସେ କଣ ସାପ? ସାପ ଏଇ ଦୀପ ଦୀପ ବାଣ ଟା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଦେଇ ଦଉଛି ଇଏ କଣ ଲିଙ୍ଗ ଦେଖାଉଛି କିଏ କଣ? ନାଇଁ ସେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ମିଶେଇ ଦେଇଛ ତ? ପୁରା ସବୁ ଅଲଗା ଆଜ୍ଞା ନିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ନମସ୍କାର তো লাইসেন্স আছে ନାଇଁ ସାର୍ ଲାଇସେନ୍ସ କ'ଣ ସେ ଭାଇ ବାହାଘର ହଉଥିଲା ତ କିଛି ବାଣ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ତ ଗୋଟେ ଶୁକେଇ ସାକେଇ ବସି ବିକୁଛି ଆଉ তুমি বানা করে সাইলানি গাড়ি বসো ম্যাডাম পয়সাটা দিতান্তে এ সে মো স্ত্রী আଜ୍ଞା তাকে ছাড়ি কেসে তো কথা বুঝছি এই যেটা দেখলা গঙ্গা মান্ডুটা আইছি কোটি কার ভোট না শিখবি জানিଛୁ ভোট না শিখবি জানিଛୁ আরে ইমো মান্টু মতে কাছে ফটো করছো কাଇଁ କହୁଛି ବାର ବର୍ଷ ଏମିତି ବାଣ ଦେଲୁ ସେ ଏମିତି ବାଣ ମାଇଲା ମୋ ସୁନା କଳା ପଡ଼ିଗଲା ପୁଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଇମ୍ ସେଠିକି ଆଇଲା ବାଣ ଦେବୁ ବାଣ ଦେବିନି ବେପାର করছি বাণ দেবিনি ଦେଖେ ଭଲରେ କହୁଛି ତ কি কথা আরে বর্ষକୁ ଥରେ ফুটেইবনি কোন আছে যা ভোট ବର୍ଷ ଶିଖବି ଜାଣିଛୁ ହଁ ଯା ତୁ ଯା କରି ଯା ବାଣ ବେପାର କରିବି ବାଣ ବେପାର କରୁନୁ ବାଣ କିଲୋ 10,000 ଟଙ୍କା ବଡ଼ ବେପାର କର ହଁ তোর বাଳ ছিঁড়ে বিকি চিনু তু বাଳ কথা চিনিবি চিনু নাই ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଯାଉଛି এক এক বসি বাণ বাণ তো ଭୁଲ ହେଇଗଲା ସରି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ইরে বাণ লাগা ধর